Na Jesus Cristo no Evangelho tuir São Mateus. Ia tempo neba Jesus dehan ba apóstolo sira. Kita tahu masira basa laia buat sumik ida nebe seilahetan. Laia buat ida nebe ema seilahatene. Lia hirak nebe audehan subar ba imi seyaklaken ba ema tomak. Lia hirak nebe imi rona daudaun. Imi seyaklaken ba uma kain tomak. Kita tahu sira nebe oho isin mai be labele oho klamar. Tahu liu ida nebe bele halakon imi nia klamar no isin iha inferno. Malafan manu ki krua baosan doitida manu ne ida sela monu barai wain hira maromak lahakarak. Iminia fuklahan mos surahotu. Ne duni kita tahu imi folin liu manu fuik barak. Nebe hanai hau ia ema seluk nielet hau mos sei hatene nia ia hawaman nebe iha lalehan nia oin. Mai be ida nebe heli hau ia ema seluk nielet hau mos sei hatene nia ia hawaman iha lalehan nia oin. Lia maksoin. Bahak laken kita tahu lia hirak nebe haudehan subar ba imi sebak laken ba ema tomak. Lia hirak nebe imi rona daudaun imi sebak laken ba uma kain tomak. Maluk strani doben sirahotu ma Kristu hadomi. Hau espera katak imi hotu saudável ia isin no clamar. Hau convida itabot sirahotu ba reflete hamutuk leitura bíblica ba domingo dala sanulu resin rua tempo baibain tinan litúrgico a. Leitura bíblica ba tempo nenian encoraja ita nebe hola parte ia Cristo nia missão ba haklaken kita tahu. Haklaken tem que banati tuir modelo Cristunian. Nebe latau kema haterus tomate ia cruz. Apóstolo sira ba haklaken latau. Los duni katak nudar ema ita tau. Mai be wain hira ita tau haklaken lia los. Makita belemonu basala. Tambah tau lakon poder ita bele estraga ema seluk. Tambah tahu katukiat ema bele naok ou ema seluk bele lohi ita horiku soin. Tambah tahu lakon confiança ema bele foti decisão nebe sala. Tang ne wain hira ita tahu makita bele halo sala no sala halo ita mate. Kristu dehan kita tahu babuat hirak ne. Mai be tauk deit baida nebe bele halakon isin ao mesmo tempo halakon clamar. Profeta Jeremias hatou maita kona baninia experiência o insa maroma kamutu konia hodia segura nia husi inimigo siraliman. Na ihamutu ko hau nudara suain makas tebes hau ne funubalok sira selakon mohu. Sira moe tebes tan sira lakon. Ema ida seila luang katak sira lakon banafatin. Ita bele reflete hodi questiona. Semak itanya funu baluk inimigo. Ia profeta Jeremias nia tempo. Ema nebe han hemu serviço hamutu konia maksai inimigo bania. Hanehan nia no halo at bania. Maski hamutu mai be sai asufuik bamalu. Ne makrealidade ite manian. Tan Jeremias laran mos maromak salvania no lahusik nia mesak. Jeremias hetok brani liutan haklaking nafatin yelos
latau emaida. Ia livro Salmos, salmista hananu maita nini experiência o insanya terus ia masiralet tambah klaken maromak futarlia. Wanhira terus barak tanah klaken maromak futarlia bay maseluk maromak rona itanya hamulak. Tanita nyelaran diak nai rona hau. São Paulo haklaken maita maromak nyelaran luak maromak nya perdaun. Mas que usia daun salah tama ia mundo halo mahotu sem mate. Mas be ia Cristo ita simu fali graça no presente barak liutan. Ia evangelho nebe ita foi rona daudão. Haklaken maita katak kita tahu basira nebe oho isin mas be la oho klamar. Tahu liu-liu baida nebe bele halakon iminya klamar no isin ia inferno. Dudar strani missionário cristunian la bele tahu haklaken maromaknya futarlia bae mahutu. Nebe tahu nia la libre. Maluk strani do ben sirahutu. Usi mensagem bíblica nebe ita foi rona daudão. Liusi media estelnian hau hakarak partilha reflexão ba ita botira o ponto refletivo rua. Primeiro, larametin iha maromak. Dala barak ita ema dúvida konaba maromak hodi questiona. Maromak hamutuk hoita elai. Será que maromak não existe? Mas be baema fiar nain. Exatamente maromak horik hoita ema 100%. Tamba ita ema seibele moris. Hanoin, hare, rona, nocente. Ne katak maromak ne domin permanece ia ita ema. Durante horas runulu resinghat, to ita remata ita ne viagem ia mundo ne. Ita bel hare experiência profeta Jeremias nian. Maroma kamutu konia, hodi salva nia, husi ni inimigo sira. Mas be wanhira ema nega maromak nia domin, ia nia existência, maka ema la confiar total ia maromak. Até lá con mos presença, ia maromak futaroin, tan Jesus de hanona. Ida nebe heli hau ia maseluk nia led, hau mos seila hatene nia ia wama nia oin, ia lalehan. Nune ita nudar missionário kristunian bahak laken kita tahu. Tan ita laran metin ia maromak. Brani bahak laken tan hak laken evangelho transforma mundo. Segundo, Cristo mak Salvador. Nudar ema ita nunca se susi sala. Halo sala tan ising nya fraqueza, tan ising nya kan. Mas be tan maromak poderoso no misericordioso, nya salva no perdoa ita nya salan. Cristo makafon ema husi salan sirahotu. São Paulo nya surat bastrane sira ia Roma katak. Adão Jesus Cristo nebe seimai nya ilas. Mas be kmanek nebe ita simu let lahanesan salan. Tan ema ida nya salan karik ema barak mate. Liutan maromak nya graça no presente, bot husi ema ida Jesus Cristo suli baema barak. Ita reflete katak husi Adão sala daet baema hotu, mas be husi Jesus Cristo maromak fofali maita graça wain no Cristo mak Salvador. Hodi ulu kedas tamba domin mak maromak halo ita ema diferente ho criatura sira seluk. Nebe ema ne imagem no semelhante maromak nian. Husne ita bele reflete katak ema ia dignidade hanesan. La ia ema ida mak bele hakarak atu estraga fali nia belun seluk. Nune ema nebe la ia domin mak saya sufui banhe belun. Jesus dehan kita tahu significa katak ita hototu maungalin.
laia sufuik bamalu. Ita tengke hadomi malu. Jesus dehan tauk deit baida nebe iak bit atau hala kongklamar no isin ia ahi inferno nian. Maluk serani doben sirahutu. Larametin ia maromak ba tang nia horik hoita no salva ita. Tansa ita tengke tau. Los duni katak ita ema ia tau. Mai be kita tau tan material. O kita tau paida nebe oho isin mai be layak bit halakong klamar no isin. Maromak nebe kria ita promete rasigona katak kita tau. Ba maromak ita nya klamar folim bot liu. Moris ia mundu ne dalabara kita ema hanoin racing kona ba isin. Halu ita saifraku liu. Halu ita sente solidaun. Painhira isin la domina ona ita makita la tauk atau haklaken bai maselu maromak nya liefuan. Ha u reflete moris ne tengke reserva total ita nya fiar iha deit maromak. Basa buat hotu nya halo kompletu iha mundu baita ema nya diak. Ikus nya garante tan reino lalehan preparado baita. Wainhira ita ema nya misaun ia raine remata ona. Ita si bahamutuk honia ia fati nebe nya prepara. Pasa buat nebe ita halo ia raine durante ita moris maka sai prêmio baita ia loron ikus. Ita hotu hein hela prêmio ne atu simu. Ita hakarak simu prêmio dia e at conforme ita anrasik. Exatamente maromak sempre prepara baita prêmio dia. Mas be wanira ita lah haklaken dia los ia ita nya moris makita sei simu deit tuirita nya kapasidade laran atnian. Keta haluang katak ita ema folim bot liu kriatura siraselu. Ita nya fuklahan deit mos maromak surahutu. Tang ne bahak laken keta tauk laran metin iha maromak. Amen.